Presidente Evo Morales, Marquirpireja Jayarit Araquiwa, Machaja Cardinal de Bolivia, Torribio Ticona Uparu, Asquinijama, Pequinchawimpi, Utastapata, Ucamakiparaja, Machaja Cardinal, Marquirpireja Amdaraquiwa, Asquiwa, Kichawunaka, Kunkencheña, Gobierno Uxanguina Campi, Ucamaleki Iglesia, Uxanguina Campi. Gobierno Central Uxanguina, Caja Amta, Fariquiwa, puestos militares y Nakaunaka Uteña, fronteras oráculo para Toquena, Ucamata, contrabando, Ñancanchawunaka, Tucañataki. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos Uxanguina Caja ni Arquivo Irnakaunaka Calla Jatahuapja Kaisa Tarija Marcana perforación de pozo exploratorio Jaguar Toquina Irnakauna Campi Acataneira Cataru Pocañataki. Paya Uxanguina Caja Paja ya contrabandistas Cañas Kuna Catunta Huapara que Amta Jariquiwa Camachena Garjama Acataneira Cataru Pocayeta. Altupata Marcanja Servicio Regional de Salud Uxanguina Caja Mayip Jalequiwa Marca China Caru Cataya Pachanca Sin Jacoyawina Campi Chica Yasipjañapa Ucamata Janualtauna Caru Cani Puriñataki. Presidente Morales Marquirpireja Jayarit Arequiwa Maduro Marquirpiriru Asquinijama Huasitata reelección Toquena Atipo Guayatapata Ucamata Skiu Kichawina Campi Acataneira Cataru Pachinchawi Toquina Sareñataki. Evo Lañan Cachiri Usuna República de Congo Toqueru Janualtauna Campi Chicanchiata Patjani Arequiwa campaña de vacunación Ucampi Caljatab Jacamarcana Ucamata Marca China Caru Acausu Tuqueta Tua Cañataki.